5500'ga son konfetini sağ Son betçi. konfetini sağ. Eller ne olacak? Ova. Ya bunday bağda hiç kim vermeydi. Buna esepte dururlar. 1 suka frukta salgıç. 2 suka frukta salgıç. 3 suka frukta salgıç. 4 suka frukta salgıç. 1 frukta salgıç. 2 frukta salgıç. 3 frukta salgıç. 4 frukta salgıç. Görüyor taslara. 1 konfetnisa. 2 konfetnisa. 3 konfetnisa. 4 konfetnisa. Tuğanlar qaranızlar. 4 konfetnisa. 4 suka frukta salgıç. 4 frukta salgıç. Frukta salgıçın razmerine manyor koңuzдар. 25'ge 15 болот туғандар. Мынан тарелкасын өзүн да чыгарып нарезка иштесеңиздер боло берет туғандар. 3 көздүү конфетница табактарда чоңунан болот, кичинекей тымпыйгандан эмес, заңкыйгандан туғандар. Таза Пекин Кытай өңдөр өчпөгөн сонун конфетницаны 4тө, фрукта салгычтан 4тө. Жана ошол эле, конечно, дасторконуңуздун көркүн ачып кое турган, чек-чек кое турган сука фрукталар туғандар. Мынакей, жалпы 12 штук болгону 5500 сом эле туғандар. Ойлонбостон заказ бере турган болуп калды, урматтуу айымдар. Биздин номерлер экранда, андыктан сразу чалгыла дагы, сразу заказ бергиле туғандар.